Hadin wajungut ke umkor wa penpoi da kachanat PHE hachanong Jowai ni liang o Wyrta di yo o yakalam wa usaheb SDO gani kachanat PHE Electrical Subdivision uroskil chalam yo tip ye daw hiyato awini. Ni liang o SDO da pentip wa pynkhooid yagi thaw palang na mo ki segmentation tang wa MR tali da sedang ina do ka khat litri unyu benai. UM haur khalak hemusnyang hadin wa diyo wa Jerusalem. Tang vaya olaj uthud penpoi chaki ba. Mpu pynkhooid ya kelid wa tatang ka wa hagani hi ka thaw. Da khanaw le cherup de lang da pynkhooid ya ki thaw palang na mo ki main receiver ki wa ha Jowai Government Boys High Secondary School wa hadong mi sngi Jowai. Da pentibu le wa pynkhooid ya ki top wa chaki bi ki dong daw chimpor hado ka arpau sotri unyu benai we da karpa do le ya ki ba ki wa chania na ka chanan wa man ki wa yai cha akat hado uyi pynkhooid lon ya ikte. Ni kesengi depan sekila ye ni pynkhooid da ki khot ka khooid ya ka wa mentru hapo ya khmat o presiden yang ka OKL Perian ki wa ya khmat yang ka chanong khimus niang chilang raj wa ki wi. Dok nus tam pynkhooid ya ka swing plan ha hai ni di bai kat menu pyndep hi ya ka wa pynkhooid ya ka treatment plan. Jinga to ni siskiat dok was dang hi ka dok dang slap he wan ni sini bedam kamwa last Monday the pynkhooid kata ka segmentation tang yang MR unit pynkhooid kat i begini ka filter media yang ni itu por ka ong yo sen ka yi pe ba pynkhooid di gini ki clear water tang yang ni hadin itu dia rai beri bo pori wa ne kesni Thursday ka arhaule tarik tani pynkhooid gini ki clear water tang yang ni cerup rungkan dasdang pynkhooid gi tangki ki main reservoir ko hadong misni waha Government Boys teman ada bini tu katu yo petani wa pynkhooid ceworo gi dong try chimpor gi semen step kesni hele to we jing pynkhooid dekat kata sini halor ni wa au bo jing kerpat tapi gi nang chong yang senang Jowai ki wadi cek nag department yang i sngaw pahaman gi wiya cha ila di pynkhooid engineering ini ikte iwada penmong isnya wipi ginong penemkam gini go yang i ini liang department di le i karwi bor upentok penbiang ipi ini daw bo ini kecing kerpat yang pi ya cha wi pynkhooid semestep pendep i pynkhooid waro ini i telong ki reservoir ki wa maman di dong yang di sang Jowai yang ni kita dah ni penting